Sikhulekile ekhaya siyathokoza sanibona ninjani madekwane lo okhulumayo ugodela umnyama umavula kuvaliwe ubaba kaMazi noPapa Gaba usiphushe ngithe namhlanje nginiphathele lokho ke namhlanje abangaziyo bangazi ke ngithe namhlanje ake nginiphathele okuhlukile ngike nginijabulise ngoba unyaka usuyophela ngoba baziyo bayazi ukuthi khona lapha inkosi malanga ibhokisi eliyilona elishintsha impilo zabantu asebeke bafika la ekhaya bayazi inkomo la ekhaya ukuthi ihamba kanjani ikibize kanjani namhlanje ngithe ake nginiphathele umcebo webhodo umcebo webhodo especially ke lesi especially esizophela ngomhla ka-15 especially esizophela ngomhla ka-15 umcebo webhodo ke lo engithe angike nginike wona ke lo umcebo webhodo lengithe angike nginike wona ugodo ulethele umcebo webhodo namhlanje njengoba nilethele umcebo webhodo i-special sami su-20,000 ngidinga nje abantu abawu-50 nje kuphela kube sokuba khona sa-16,500 ngidinga nje abantu abawu-50 nje kuphela siphela ngomhla ka-15 November izinto esiyenza la siyacupha siyalumba siyaphilisa siphindisela la eqhamuka khona uma ufuna into okuphila ikhona la ekhaya uma ufuna into ekujabulisayo ikhona uma ufuna ukulokha umuntu wesifazane siyakwazi umlokha siyamcupha siyambopha uma ufuna ugodukisa umuntu emhlabeni kuba yiy'nkukhu ey'ntathu emnyama inkukhu zintathu iy'suku ngena idlela uma ufuna usubuyisa into entshotshiwe siyakwazi ukuyibuyisa musani ukungifonela nizongibuza ngento elahleke last year hayi kuzukwenzeka lokho uzohamba ukuthi iy'nyanga idlala ngani uzohamba ukuthi iy'nyanga idlala ngani kube sokuthi-ke lokho kokunye ngifuna ukuthi ngeke ngithanda ukuthi abantu baqikelele ngampela uma uzala ekhaya ungezi ngale ngqondo ukuthi usuke waya komunye udokotela uyabona bathi uzoza ngengqondo ukuthi usuke waya komunye udokotela wafika into zakho zangalunga ungezi ngaleyo ngqondo ngoba sisebenza ngendlela engafani and asidayisa imali-ke la ekhaya asidayisa imali abantu bavesane befikela umuntu afika athi ngizokhepha khona omunye nje sesaxabana nje naye umuntu uzofika athi wegodo emalini kwenza kanje umcebo wakho nebhokisi ngiyamtshela ngithi ukwenza nomcebo webhokisi kuba yiy'nkomo ey'ntathu inkomo iyodwa nje 15,000 shothi u-45,000 ke loyo so uzoba yimi inofe yi-4 amahene sawu-4 umuntu uma efika lapho sethi ngicela imali yami cha ayihambi kanjalo ngekhehla lami akusona isithwalo lesi akusona isithwalo ngicela ungizwe kahle abantu uma beya kumuntu obonayo umuntu osebenzayo ngabantu wombuza udokotela ukuthi lento onginika yona yini ingabe yisithwalo noma akusona isithwalo ungayithathi into ezoqeda umndeni wakho uyabona leli bhodo leli i-special ngizodinga abantu abawu-50 nje kuphela 20,000 16,500 leli bhodo asikuniki sikwenzela khona la leli bhodo asikuniki sikwenzela khona la bajabula abantu bebe nokhisimuso omuhle niqikelele ngampela nikade ney'ngozi endleleni nikade ney'ngozi endleleni sibonge kakhulu udokotela ubaba ugodela umnyama lo okhulumayo umavula kuvaliwe sibonge njengoba ngichazile nali ibhodo nali njengoba ngichazile nali elidonsa imali-ke leli sikwenzela khona lapho same time hhayi kusasa hhayi ukuthi hamba khaya uma ufika khaya kuzoba nemali cha asikwenzile lokho sibonge kakhulu wengane zakwethu sibonge kakhulu bese ngithi alehle lingahlanga ezingane zakwethu kulaba abashonelwe sibonga nkosi yami sibonga kakhulu dude emndenini walaba abashonele nkosi yami sibonga kakhulu awebambele khona